zikhalaphi zikhalaphi induku zethu sizwa ngozwi zikhalaphi yasuka yahlala 1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement jiyawo ngunqulu 1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement jiyawo etholakalaphi etholakala umhlaba wonke jikelele sibuyisela ngoko kwenkosi yohlanga osebalahlekayo ondlela zimhlophe yasuka yahlala amalungelo obuso amalungelo omhlaba amalungelo omnotho amalungelo amanzi amalungelo emfundo amalungelo esiko amalungelo engqoqo amalungelo empilo sivuselela ama-historical and heritage sites ukuphila nokuziqhatsha obuntu bethu ukuphila nokuziqhatsha obuntu bethu amalungelo obuzwe amalungelo omhlaba amalungelo omnotho amalungelo amanzi amalungelo emfundo amalungelo esiko amalungelo engqoqo amalungelo empilo ngumuntu ngabantu halala amalungelo omnotho amalungelo amanzi amalungelo emfundo zwangendaba kwele UK magoloza kwele Mzansi Afrika mbuyazwe kwelika Mthwakazi ayeyebo sivuselela ama-historical and heritage sites Inqaba Nqobo Education Program Inqaba Nqobo Education Program Jiyawo Ngungule phampe Mzansi Afrika wakhwaza eNgilandi yabhula amaphiko kwaMthwakazi idume kwezulu emagwegwe waphela isomiso benatha begeza yantshantshaza impompo zamanzi eNkulumani eLuveve emakhandeni ubulawayo wonke jikelele besathi nanso yakhusela ukuqeqesha kwabasha inqaba Nqobo Education Program ihlanganiso yabethwakazi amalungelo obuzwe amalungelo
amazwe